Shubor nakaslem jong unong san Hima. Menteri Rangba Adu ke Israel Benjamin Netanyahu. Ulai Khublei Menteri Rangba Adu ke India Narendra Modi. Namar ke Kyrshan jong ke Israel Hapdeng ke kan hakathan Middle East. Netanyahu ulai Khublei Narendra Modi dak bakhot kum uparalok ubakraw. Keba ulakran shagilat patai khobor ke NDTV hakapor ba ulet jingo ke jaka manible ki jiu. Ba shat bom haka Iran hanong ba Bet Shemesh kabalawanra ke jingyap khandai ngut ke mensim brio. Ngalekren badu Prime Minister Narendra Modi, ngalekren banyak bha badu, ban ngai Khublei ba yeng ringkat bat ke Israel. Ke jingyeng nak benta ke jingshisha bat nak benta ke jingyade paralok ke bakraw jongki pat ba ke India, ong Netanyahu ha ke NDTV. Netanyahu ula penpa ba umkwa banya tho banya halor kani ke jingyakren bat Modi, hendai ula shuya tho ba ulekren bat Modi, bat yakiwei pat kino yalam kathan bat kiwei pat kino yalam jongki wei kiri ro kumjo. Kini ki arngut kino yalam ki don ke jingyade ke bajan bha hak ba ke India bat ke Israel ki don ke jingyade ke bajan hak liang ke khai pateng ki boryada bat hak liang kino shong shnong bat dangshan Modi udang le jingo ke Israel hak ba ula yo ke jing pedang sngo bha ke bakraw na kino yalam ke Israel. La ban kdo Modi hak wei ke jingyalang habakran halor ke Thma Hapdeng ke Israel ke US Persha ya ke Iran ulapan pau ba ke India ke Yangs Camp ke jinya suk bat ongru ba ke India berebor ke kwa ke jinya kren bani penbet ya ke jinya kenat kalau mi ru ke jing pendram na ke seng liang Persha ya Narendra Modi namar ke jing bom pendram jong halor ke jinyap unong yalam ba khle do ke Iran Ayatollah Ali Khamenei hakin namding ke Israel bat ke US hakasngi sajan.